Anđela! Nećemo više u Kirići. Ja rado dolazim u Leskovac zbog temperamenta i naravi publike. Susret glumca i publike je nešto što je dragoceno, nešto što glumac ima prilike da osjeti kada je u pitanju pozorište i neka vrsta živog nastupa, ali kada je film u pitanju samo na premijeri, on može da osjeti reakciju neposredno u toku gledanja filma. I zato mi je drago i da se vratim na ovakav festival, zato što ovaj živi kontakt koji sada ostvarujemo je nešto što je dragoceno za glumce i nešto na osnovu čega glumac može da opipa puls svoje publike, jer glumac bez publike ne postoji. Po nekoj definiciji teatra drevnoj ili nekoj definiciji koju je dao Peter Brook, pozorište je kad jedan čovjek nešto radi, a drugi ga posmatra. Isto važi za film. Jug Media.